Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Amma ba'du. Habajamtoota, jaalatamtoota, hordoftoota chaanaala yuutuubii Ali Sufyaan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Hunda keessan bakka jirtanitti nageenyi Rabbii, jaalalti Rabbii guddaa, rahmanni isaa isin irratti haa jiraatu. وهند درن على رب سبحانه وتعالى جالل إساتي في جالل إرجما إسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قلبي تنخيس نفها خاي إسنين جتشا فإن ربي قدات وانتي إرى دبنو أبا هريرة في حرم إسات الراهي دبنا جتشو صحابتي بكمان gaazexeessaan ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam kan sahabaatana hundarraa nam tokkolleenu isarra hadiisa odeessee hin beeyne Abi Hureyraa maal ja'a kuntu ad'uu ummii ila al-islaami harmee na deesse haadha na deesse hoggayyuutu gama islaamummaatiin isii yaamaa ja'a namni tokko wayta nama tokko akkaan jaalate waan akkaan jaalatu nama saniin jaalata. Abaa Hureyraa biratti wanti akkaan jaalatama Rabbi ergamaa isaati islaamummaa tana amantii akkaan jaalatu tana harmee isaatiin jaalate ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam akkaan jaalatu kana faana ergamaa Rabbii deeme alayhi salaatu wassalaam harmeen isaatilleen akka deemtu barbaade harmee isa deesse islaamummaa tanatti yaame gaaf tokko harmeen isaa tuni waan gurri isaa dhagahuu hin dandeenye Abaa Hureyraa dhageessiste ergamaa Rabbii arrabsite alayhi salaatu wassalaam wanti ergamaa Rabbii daran Abaa Hureyraa biratti jaalatamu hin jiru jecha isiin jette kana dhagahuu dadhabe imimmaan dhangalaasaa ergamaa Rabbii bira dhaqe alayhi salaatu wassalaam Abi Hureyraa Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wasallam yaa Abaa Hureyraa maaltu si boochisaa jennaan yaa ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam hoggayyuutu ummaatiyya islaamummaa tanattiin yaamaa ture arra garuu waan gurri kiyya dhagahuu hin dandeenye waan sammuun tiyya baadhachuu hin dandeenye ummaan tiyya na dhageessiste yaa ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wasallam si keeysatti waaniin ani jibbu jettee je'een Abi Hureyraan nabiyyi rabbiitiif hime alayhi salaatu wassalaam yaa ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wasallam mee harmee tiyya tana akka Rabbiin naaf qaceelchu akka islaamummaa tana naaf qabachiisu faana ati deemte tana gubbaa akka harmeen tiyya naaf deemtu du'aa'ii naaf godhi yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam wayta kana ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam isa qalbiin isaa jaalalaa fi rahmataan guutamte isa qalbiin isaa jibba histi hiqdirraa qulqulluu taate harka isaa qulqulluu rabbitti ol qabe yaa Rabbi haadha Abii Hureyraa qaceelchi yaa Rabbi haadha Abii Hureyraa qaceelchi je'eeti du'aa'ii godheef jechuudha Abii Hureyraan radiyallahu anhu du'aa'ii rasuulaa tanaan alayhi salaatu wassalaam qalbiin isaa tasgabbooytee gammadee gama manaa wayta deebi'u hulaan mana isaanii cufaadha sagalee bishaanii dhagahe wayta manatti achi dhihaatu shakamii kophee isaa haati dhageesse yaa Abaa Hureyraa achuma dhaabbadhu jetteen qaama isii dhiqattee daftee huccuu qabdu uffattee fooxaa isii fikkeessee hulaa akkuma irraa banteen ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasuulullah jetteeti shahaadaa qabatte islaamummaa fudhatte فانا إرجما ربي جل ديمت عليه الصلاة والسلام من شدة الفرح قمت شراخا كئ إجي أبي هريرة إممان دنقلاست ويتو مسن إرجما ربي تتجيبي عليه الصلاة والسلام يا إرجما ربي دعاء انتك إبلمت هاتتي يا إسلام ما فدت هرمنتي يا فانا أتي ديمت جل نادمت يا إرجما ربي جنان نبي ربي صلى الله عليه وسلم ربي فارسي ربي الرتفارو دنقلاسي
abshir ya Aba Hureyra je'en. Ammallee Abii Hureyraan irra deebi'e yaa Rasuulallah sallallahu alaihi ve sellem anaa fi harmee tiyya tana qalbii mu'mintootaa biratti akkaan kan jaalatamnu, mu'mintoonnilleen nu biratti akkaan kan jaalatan du'aa'ii nuuf godhii je'eeti ammallee ergamaa rabbitti himate alayhi salaatu wassalaam. Rasuulli rabbii sallallahu alaihi ve sellem yaa Rabbi harka isaa rabbitti ol qabe yaa Rabbi gabricha kee kanaa fi harmee isaa tana qalbii gabrootan keetii mu'mintootaa biratti akkaan kan jaalatamtu, gabrootan kee mu'minoonninis isaan biratti akkaan kan jaalataman taasisii je'eeti du'aa'ii godhe rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa sallam. Abaa Hureyraan maal ja'a? Nama mu'minaa tahe, nama qalbiin isaa imaanaan guutamte tahe, nam tokkolleen nan arku takkaa nam tokkolleen waa'ee kiyya hin dhagahu ana jaalatu malee hin taane je'eeti Abii Hureyraan seenaa bareedduu tana nuuf odeessee jechuudha. Dalagaa toltuu isaa rabbi irraa haa jaalatu. Obboleen kiyya kan islaamaa nutillee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dandaha wa hunda daran caalaa jaalala isaa qalbii teenya keessa rabbi nuuf haa kaayu. Gabrootan isaa gaggaarii nu biratti kan jaalataman nutilleen gabrootan rabbii gaggaarii biratti kan jaalatamnu rabbi nu haa taasisuun isiniin ja'a. Chaanaal YouTube keenya subscribe godhuudhaaf as tuqaa viidiyoo keenya kan dabre laaluu barbaaddan as tuqaa viidiyoo wal fakkaatuun hanga wal arginu nagaan nuuf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.